orang di hula-hula nami, tulang nami, ujahan ajo jujur mulu di daerah ngom. Warina tua-tua nami, nopo perhami ima, opu marwasas buru pasaribu. Siala ima raja pasaribu gade bonani hari nami. Tubuh ni opu namion arong obat. Ima sada opu pahala buru nenggolan. Au oparani opu pahala neboru nenggolan. Dua opu Martin buru separakin. Ima oparan di opu Martin buru separakir. Siala ima raja separakir gabe bona tulang nami. Dapat tuluon opu Marat buru simatupang. Napa paton opu Osman buru pasaribu. Jadi ala di situasi dikip orang opu nabi Marat toma tu pahai. Jala dua Marat tu sebauban. Ia pulayon anak nasada ima opu Lewiston buru nenggolan. Siala ima raja nenggolan lagabe tulang nami. Ia opu nami opu Lewis anak na opat boruna dua. Sada opu Daniel boru sinitonga nahinan. Opu Daniel sinitonga boru tokadorok nahinan ima na tapado-pado sonario. Dua opu Kristin nahinan boru tagalu. Tolu opu teleng boru lapahan. Obat boru opu opi boru nenggolan. Ia na boru nami na parjolo marhamulian ma tu amang boru nami sinabela nahinan boru sinitonga nahinan. Dua sanunga jumolo. Napa dua hon marhamulian tu amang boru nami marga Huta Barat. Jala alani ma akka situasi sudah pinopar ni ina udah nami do na boru nami dang boiro dia balatikyo. Ia na tua nami na tapado-padopon ima opu Daniel boru tokatorok ima tubuh ni opung nami si tua te tokatorok boru harianja. Ia ada hilang seorang 22 November 1950 manhauton haswaton dari namot tu dama nainan tahun 1972. Jala tenang on kabaluo dama nainan tahun 2010 sia. Di masa-masa tua tama tu dari namot opak bawa dua boru. Sada Lewiston Sinitonga boru Sregar anak dua bawa iman di sekolah kanakku. Dua Henry Sinitonga boru Siaturi anak dua bawa sada boru. Dapat tuluon Wardanius Sinitonga boru Sipahutan anak dua bawa sada boru. Obat Wilbro Sinitonga boru Sipajutak anak dua bawa sada boru. Ia iboto nami upah hutang kami tu hutani amang boru nami Simahutan ima Sanher Pintu Mainan boru Sinitonga. Di masa-masa tuata sada boru. Ia iboto nami odang boiro ala sedang pemulihan kesehatan di Maluku. Jala beri nami be alam situasi dan boiro. Dua iboto nami na padua hon pohon kami tu hutani amang boru nami siap berlawan. Manalu boru Sinitonga. Di masa-masa tuata anak sada bawa dua boru. Bungu masudah pinopar ni dayaon anak opat parumain opat boru dua hela dua pohon pusat 15 bungu sudah 20 pitu halak. Ia denangot topu masonggot pasaiton na bulan Agustus di Bekasi. Dungi bulan Oktober mula mamu saya tu bandungot tokdong di bagasan pasaiton. Jalan dari Sabtu 10 November lam drogma kesehatan ni denangot. Marujung molma denangot di hari Minggu pukul 4:30 di Maluku di hari. Ima Minggu 20 November 2022. Marumur medangon 72 tahun kurang 2 hari. Soalnya jujur molu ni naboy kotoran kami mulai